tu ni ni sim som ni le thum la phul kum sang ni le som ni lugup ni ko in jong tha do thu so akonin wa noi thu so dang dang ho tha do pa wa ngai la ana nei ki taw hete re so ni sima ke ma wa si nem cha kip gen government tu thei ponte aji pa an mi hla man thei ponte KSO Nagaland in Nagaland na imi chiang koi hile Manipur iso athu sei loading le ki kum loading in her sa koi ta bang ki kum te te ya boina to le aman mo ki poding a hitin KSO Nagaland in a her sa KHRC lamkai ho in gol le pai so pi mi phabe ko ma sum neu khat ne ki thum ko min nam pi dinga poi mo website ku clear express ki ti chu hong ki semin le siam nom ki sim no ta news le nam isu wa publish on ki bol pan tan hi tu hin KHRC register bol nai lo hi ji in a bol dingin rupees 15,000 to bank ngai cha in hi KHRC lamkai ho dong thing dal sam ni lo chuga ngen ki hi ji event chu sum neu ta jong hi ka podo azo po ve ji chuni gamin nam le society sunga thil pa chong hal be bol do ding le online khat hu bit dingin KHRC hi to so ji utin register bol dingin pan la ute ji chun gam le nam ngai lu nam mi te hon janga sang khat sang ni hin to ko mo bin tin KHRC lamkai ho le member hon mi pi ho ko ma kong ta uve CGP number hi pan la nom nom hon hin thot the ju hi 6009410068 Western Command akon thut ki mu chun naga mi group pu ki ho akon ki hen tang den lai ho hong ki tha do lo le pu ki mi som li ki hen tan den lai ho chu NVG hinga ki plu ding hi tin thu so ane yu ve zan hilanga okeng no ho tum bu nga lang amu do ho chu sim thu dan hi 18 AI hon hin phong do ta ve le chan chu hi tun la thu so ngai ju muntina tha do thu so ngai zo se na bon cha win mang pha